Zarkawt Presbyterian Kohhran hi kumsang khat zakwa somkwa pahnih kumtira dorpui Kohhran atanga indang ani a Kohhran upalo tak nima se pathian kai shruaina le malsomna andongna sa ema ma anson ve hle to ani Zarkawt Kohhran Chanchin soidon chuan Zarkawt biak in omna lai borvel Chanchin ngai nom le mizo te ta na mun poimo ani zia hi soilan masak lo thei ani lo tun ma chuan Zarkawt biak in omna lai che vela hian chung kotlem an khosa thina helai mun hi sarkarin mun poimo atana man adu awangin helai vela cheng te chu thakthing veng lama an son pheya thangphunga ero chuan kumsang khazariat somkwa pahnih khan borsa pin bol mun tlanga khwa din tura asom angin khwa adin ta a thangphunga khwa ti ani tuna government high school field le chief minister bangla omna vel hi thangphunga chuan aboa in ngai te a om anni an khobul mai government high school field omna lai vela hian bol mun an in thoina mun a om thin hemi awang hian bol mun emo bol mun tlang emo antibok thin ani ome hun engemaw chen hnuah helai mun vel hi sipai hovin thingpui huan siamna atan an man awangin thingpui huan emo thingpui huan tlang emo ti in an ko le a hnu dewa borsa pu McDonald la ming choin tuna a ming McDonald Hill ti hian soi ani le ta ani kumsang khat zariat somkwa pali a Mizorama zo sap missionary pahnih pubuanga JH Lorraine le sap upa FW Savage an lo thlen khan helai tlanga hian omhun an ron beng bela helai tlang hi Mizoram le Mizo Christian te ta na mun poimo le chinchia tlaka chantirin zo sap missionary te chuan April ni khat sangkha zariat somkwa pali khan school masaber andina kumsang khazariat somkwa panga August ni somni pakhata Chanchin tha lukaziak an letling tana kumsang khazariat somkwa panga vek October ni a Mizo tonga inkhom na an nei tran bok kumsang khazariat somkwa paruk March ni somthuma thangphunga khotlangwal taibuanga taibonga anti bok chuan Iswa Krista ringin Mizo zinga Christian masaber ani a October ni ruk sangkha zariat somkwa paruka pheichuan Mizoram biak in masaber andin ta ani dorpui veng le Zarkawt te hi veng khrang thlan mual po nei khrang VC po nei khrang kan ni reng thina tun ma tangin ma se engemaw hun lai tang khan sinot policy a Kohhran lian pui maya omreng ai hian in tender te athat jok zia tina kha lo om chok zela dorpui che vela veng then khatte Kohhran ranga an han indan zel khan Zarkawt chuanin indan ve rilru na po kha anei lok lova amaro chu sangkha zakwa somriat panga vela tang kha chuan indan hi machopa nei thanin thunei tu tepo dor tran annia ti chuan indan hi alopuwa cha chhota ani tuna Zarkawt biak in omna lai vel hi Mizorama missionary masate mun khwar na masale biak in po alo din na masa ani awangte Mizo mipui ta na mun poimo le hlubik ani awangin Kohhran committee chuan nei thei dana omem ti in sarkar lam tutlang nel takin anpana heti hun lai hi central sarkar lama namro le mun hlui won that rul ti na alo ommek lai ani bok awangin Mizo namro hlutak omna mun ngei chu biak in din nan pathian hne na le sarkar thu nei tu te hne na dil anita a kumsang khat zakwa somriat pariata tuna Pioneer Missionary School building omna mun hi sarkari na pe a nima se biak indin na atan azim dewa wangin mun remchang dang dapzel ani tuna biak in omna muna hian minister bangla a om thina sarkara biak in mun atan andi le ta a president's rule lai ani a sarkar ho tu te chuan thahnem an lo ngai pui hle a dorpui Kohhran hian police training center lama ramzau tak an neya chu an ramba ka poisa pek pela inthleng tur chuan ruahman na siam ani a ruahman anga an inthleng hnu chuan bangla le ahmun chu an nei theita ani
helai mun biak inata na mu ani theina tura shwai tu ten ngai to ana anlo neite ram shwai tu le official ten in hong taka anlo ti fel sakte por omlova Kohhran ram ui omve tak ne na in thleng tura rem ruat na te Kohhran shwai tu ten in pezo taka an bo zui vat theite Kohhran mipuin phal le thanem ngai taka sum an thote zong ngai to hian pathian shwai na le mal som na ro pui ta Kohhran in adong ani ti achiang em ani mizo mipui ta na hmun hlu le poimo em omna Zarkawt biak in hmun le ache vel hi a hlut zia shereng ila hlim tak le phur taka pathian biak nan mangze lang u biak in hmun hi December ni khat sangkhat zakwa somkwa alai tran ani khan upalal sangan achek masabera December ni som pariat sangkhat zakwa somkwa thole ni ya ursun takin Reverend Dr. Zaireman biak in lungphum aphum ani dorpui Kohhran chuan phur takin minister bangla building hlui chu thiatin biak in thar din na tur chu an buat sai sak sawa thanem ngai taka thokin tuna Zarkawt biak in gate pui kong pui an ground floor a hian biak in thar nuam tak in khom theina thlapa pe fel ani hnu January ninga sangkhat zakwa somkwa pahnih pathian ni a chuan Zarkawt chu dorpui atangin anin khom sang tran ta a Zarkawt anin khom hran chia hian dorpuya danzo kim zariat som panga an oma Zarkawta zariat panga an om thung an in khom shanta ka chuan Kohhran puitling an ni hma a atul zual lo ngai to tur committee din ani a an ni hian January ni hni sangkhat zakwa somkwa pahnih ninga ni jingdar soma meeting masaber an nei Kohhran in dan hlok zia lan na pakhat chu dorpuya Kohhran pakhata anin khom ho lain Sunday school a mi zariat atanga zakwa vel anin khom thina Zarkawt Kohhran in khom hran tran ni hian dorpuya mi zariat somthum paruk anin khoma Zarkawta mi zariat somli pahnih anin khom thei ani tichuan April ni som pariat sangkhat zakwa somkwa pahnih inrin ni khan bial tu pastor Reverend Kelal Zwalan preaching station atan ahonga November ni somni pariat sangkhat zakwa somkwa pahnih inrin ni khan Aizol Presbytery moderator Reverend Lian Dolan Kohhran puitlinga ahlang kaita ani an indan hnu chuan biak in lian zok nei turin tran an la ngala thei to pa Kohhran mi puite tran rual na azara kum sangkhat zakwa somkwa pali December ni hni khan tuna an biak in lu alai hi an lu alut le theita ani Zarkawt Kohhran ta na ni poimo then khatte chu hetiang hi ani biak in hmun bankhur lai tran ni December ni khat sangkhat zakwa somkwa inrin ni biak in lungphum phum ni December ni som pahnih sangkhat zakwa somkwa ni lai ni jingdar sari in khom hran tran ni January ninga sangkhat zakwa somkwa pahnih pathian ni preaching station hon ni April ni som pariat sangkhat zakwa somkwa pahnih inrin ni Kohhran puitlinga hlan kai ni November ni somni pariat sangkhat zakwa somkwa pahnih inrin ni biak in thar tu na lua lai hon ni December ni hni sangkhat zakwa somkwa pali zirtop ni Zarkawt Kohhran a hian Kohhran upa som pahnih le minister pathum an oma committee peng sang som pali siamin an hmazon thewa thanem ngai takin rongbolna an kalpui mek ani kum sangkhat zakwa somkwa pahnih atanga sangkhat zakwa somkwa pathum Kohhran in chiarna a danzo kim zariat somni pakhat an ni a kum sangni somni pali August thla a Kohhran in chiarna a chuan sangkhat zanga pali an tling veta chungkwa zali pakwa omin Kohhran mi zong chu sangkhat zariat somruk pahnih an ni thilpek lama po an thang na sa hle a sinot inte na lama po athi thaber pol an ni phave a kumsang ni somni pali Kohhran in chiarna a danzo kim pakhat zela chutin cheng sing ni sangkwa zali somruk panga tho ang an ni kumsang ni somni palia sinota an sum chun lu zong za chu cheng noi zali somli pathum singkhat sanga zaruk somli panga ani
ramthar rongbol na lama po ma an son zela missionary zanga somli le cross sipai somli panga chom mekin sinot nuaya ramthar project list chang thaber zinga mi an ni reng thin Mizoram po na ramthar field da biak in engamozat an satoa ramthar zin le work camp in kumtin deuh tho an fe chuak thin an Kohhran atang hian pathian thuzir engamozat an omto a tuna hian mi pathumin an zir meka Chanchin thashil na lam ngai poimo mi engamozat chu missionary in an chuak to bok ani Mizoram sinot in Mizoram chunga Kohhran te jok te khai chua ruwa manna siam khan lam her Kohhran biak in an sa a kumsang ni somni pathum khan cheng noi somnga paruk vel senga sakzo ni in an lua to ani kumsang ni som pasari khan an Kohhran silver jubilee kumsomni pangana an loma hemi pual hian dorpui pastor bial enkol agape homa rui hlawa boy te enkol na hmuna cheng nuai za pathum vel sengin building thatak an sa ani Sunday school rongbol na po ngor tak le thanem ngai taka kalpuin kumsang ni somni panga hian puitling lama zirlai sangkhat somthum omin zirtir tu somruk pakwa an oma naupang Sunday school lama zirtir tu somkwa pakwa le zirlai zali pathum an om ani McDonald Hill la missionary masaten kongsang sanga bul an lo tan na mun chu sarkar malak na in von him ani a historical place heritage zone a siamin shiadreng na lungphun siam ani hemi nu hian Mizoram Presbyterian Synod in andil angin an kuta hlan ani lungphun te chu chei thata siam thatni in kumsang khat zakwa somriat pali a hon anita a hemi nu hian Mizoram Synod chuan Zarkawt Kohhran kuta ada le ta a Zarkawt Kohhran chuan chei thale in vo in thleng hian uluk takin an le enkol ta zel ani Kohhran meichhia kumsang khat zakwa somkwa pahnia dorpui Kohhran atanga Zarkawt a indan khan Kohhran meichhia po ading ve ngala dorpui Kohhran meiche OBZ nga pali le committee member pathum te chu Zarkawt lammi ni in heng OB pali te le committee member pathum te hi ring ngalin January ni som pathum sangkhat zakwa somkwa pahni zana Kohhran committee thukhom chuan OB dang pahni le committee member pakwa arwat bela January ni som pali sangkhat zakwa somkwa pahni zan in khom ba na meeting masaber nei ani kumsang ka zakwa somkwa pali gospel centenary lom ani khan sap ho mi khwal mi somriat vel don lai an eile in buat sai alo tul ta chumi boy pui tu chuan Zarkawt Kohhran mei chha ten mamo na wangin cooking class kan buat saya chuta chuan veng sang mi te som khomin an eile in tur buat sain Synod Conference Center ni tinin hemi hun chung hi boy pui thin ani mizo tong ngeya cookbook siam hi amamo ti hria in sangkha zakwa somkwa pali kumchuan cookbook siam ani ta a ti chuan amhinga centenary cookbook ti in kan vo a hun alo kal le deuh hleka kumsang ni pakwa second edition mamo na wangin kan chule a anu kumsang ni som pathuma abu hi tilian devin changtlung zokin chutnon le ani a ti chuan hun local le deuh hleka kumsang ni som pasaria Kohhranin silver jubilee kan lom khan silver jubilee edition wat sai le ani heng kan cookbook siam te hi mi ten min ngai hlut saka kan lom tak zet ani Kohhran meicha rongbol na kipui ber bu fai tham le Christian chungkwa a theito pin tran an la renga kumsang ni somni panga a chungkwa za aza in bu fai tham an thama chungkwa za zela somkwa pariat point pani in ni tin chung in khom an nei thin heng hi Kohhran meichia te malak na ra duom tak zinga mi ani cooking class peipun le jumble sale nei te chu an sum tuak dan ber ani kumsang khat zakwa somkwa pali a missionary panga chomin bul anchana tuna chuan Synod kaltlangin missionary za somni le cross sipai pani Synod kaltlang lo an chom meka ramthar rongbol nalama po phak to ka tran la rengin ramthar anjin fo ba ka biak in sak tran puina te pe in ramthar mun sang sanga mamo te anti sak fowa
tin rongbol na peng sang sang atan sum an tho fo thin kumtin in home sang sang damdo in le orphanage home te Christmas ti bai book na thil pek an sem thin Kohhran no pang tak ni chungin Mizoram pum hwa pa Kohhran mei che shwai tu hlun le Presbyterian Women Fellowship PWF shwai tu an nei nual to ani Christian Chalai Paul Dorpui Kohhran atanga an inkhom shandon khan Dorpui branch KTP committee meeting voisom ni pakhatna kumsang khat zakwa somkwa pakhat December ni somni pariat zinga nei chuan Zarkawt branch KTP chungchang chu inkhom shan ni phot se bial inkhom pui nei ma chu Kohhran program poimo a chuan ahu howati thin ni se ti in Zarkawt branch KTP shwai tu tur thlandan tur an rela ti chuan kumsang khat zakwa somkwa pahni January ni rukzana member za somni parukal khomin Zarkawt branch KTP OB masaber an thlangta ani kumsang khat zakwa somkwa pahni January ni somni paruk zanda rukle achan ve a Zarkawt KTP inkhom masaber chu Zarkawt biak ina nei ani a member somli pathum anin khom tongtra inkhom masaber po February ni som paruk sangkhat zakwa somkwa pahni tlaidar thuma nei ani a an Kohhran preaching station atana honni April ni som pariat sangkhat zakwa somkwa pahni chu Zarkawt branch din ni atana pom ani Zarkawt branch KTP hian adin tir atangin pathian malsom na kandong na sa mea kan shwai tut masate inpek na le thorim na azara tundin mun hi thlengin pathian shruai na kandongin ma kan so na sa ma adin tira member zathum som sari pani ni kha tuna chuan member zanga pasari lai kan lo ni ve to ani Kohhran rongbol na sang sanga Kohhran tha ti chak turin thei to pin ke kan pen thina ram thar lama rongbol na nei konga te work camp nei ten kan suaka free medical clinic te buat sayin gospel campaign te nein hun kan mang thin ani tin kum tinin ven chung le hom sang sanga te tranpui na thei angin kan sem chuak thina engte hi pathian mal som na kan don ani ti kan ria a kan lom ani kumsang khat zakwa somkwa pahni a branch din ani khan missionary pahni an choma member te thanem ngai na le pathian mal som na awangin tuna chuan missionary somni pariat lai an chom ve theita an branch budget po cheng noi som pahni lai atling ve tabok kumsang ni pasari khan Chanchin bu kairos anti chuaka vo in thlengin a hun bi pel lovin an la chwa reng ani pathian thu zir na lama in sor bing vek thei ani lawa nima se pathian thu hriat na lama mason zel atul boxi chumi hria chuan member te pathian thu lama ma an son thei na tur kong sang sanga pathian thu zir zaw na hun logos course chu kumsang ni panga atang khan kumtin October thla a kar khachung an buat sai thin member 10 an hlok puin an sot pui thin ani kumsang ni som pasari khan branch silver jubilee kumsom ni pangana an loma hemi pawal hian kachar tlangram kaisanari pastor biala hacheka biak in thatak an sanghe nge ani Kohhran pawalai pol kumsang ni pasari khan Kohhran committee chuan pawalai ho zinga tho ho na tha a om thei be se na lian tak an nei awangin pol din dan kongjong tura malatu tur an ruata ni somni pathum January kumsang ni pasari zandar saria pol din chungchang ngai to in mu khom na masaber nei ani he anin mu khom ni hi pol din ni atan an pom zui bok Zarkawt Kohhran huam chunga nupui nei lo le nuvalai te po lengvek thei turin Zarkawt valai pol ZVP andin ta a office bearer le committee member po in ruat ngalin moto atan lalpa in adu ani lukabung som pakwa chang som thum pakhat chu than ani kumsang ni pasari January ni som ni paruk zandar saria meeting masaber nei ani a form siama member la in thei anga malak zui ani hemi nu hian sinot lamin Kohhran pawalai pol in kai shwaina asiam tak awangin July ni kwa sang ni som pani atang chuan Zarkawt Kohhran pawalai pol ti anita ani
kumsang ni pasari February ni som ni parukzan atangin mimal ina inkhom tran ani a anu dewa Kohhran hall a inkhom zui ani le a kumsang ni som pathum May ni som ni pathum zan atanga vo in thlengin Kohhran committee remti na in thatin voi ni ninga ni zan voi ni na le voili na ate biak in puya anin khom thin kan Kohhran pawlai Paul din kumsang ti le pasari atanga voin ni thlengin kumtin kumbulatang hian Kohhran pawlai Paul member 10 thilpek kan pethina tin chu ba ka mi thanem ngai te atangin thilpek kan dong bok thina heng kan thilpek don mang hian aizol veng sang le khosang sanga chung ko har sa zual te hena Christmas chibai buk na kan pethina ni achang chuan bu fai bag te le blanket te po pek tel chang kan nei thina ni heng chung ko har sa zual kan an pek te hi veng nei tu OMA 10 Kohhran bik engma soilavin an thlang chuak thina tin a hlan na huna te po hian min ho thina a kan lom em ani tin kan soidu le dang chu he Kohhran pawlai Paul te hian in kai hruaina kan nei ve a chu kan in kai hruaina ang chuan Kohhran pawlai Paul member te an nu le pa te an kop pui te in khata an chen pui fa te an boralin Kohhran pawlai Paul hian ursun takin ral na hun kan nei thina ni hei hian kon rong bol na min tipum khat lein kan hria kan lom tak takani Zarkawt Kohhran Silver Jubilee lom na pualin kumsang ni som pasari khan LPS Vision nen tang kopin Mizoram puma Kohhran pawlai Paul te tan Bible quiz inti siak na chu lo tling takin an buat sai ba ka an Kohhrana kumsom rukchin chunglam te tan kum upa te puala inti hlim na program chu ruai nen hlim takin an mangbok ramthar rongbol na lama po thanem an ngai hle a work camp akalte free medical clinic buat sai ba ka sumle pai tho konga tranla in Nepal mission field le Siliguri mission field da cross sipai panga an chom mek ani kumsang ni som ni panga hian member za somriat panga omin Kohhran hun poimo a zai pol nei le thingpui lum te chu hlim le phur taka an rongbol na nget ani cradle roll dorpui Kohhran atanga indan nu lokhan beginner Paul zirtir tu te chuan cradle roll Paul siam an rota cradle roll hi beginner an ni ma alo buat sai lok na naw om na Paul ani ber mai Sunday school committee ruat anga reverend ro ngingan cradle roll din dan tur adwan chu December ni som pariat sangkhat zakwa somkwa pakwa inrin ni jing dar soma Kohhran committee chuan pomin cradle roll Paul chu Zarkawt Kohhran tan siam anita a vo in thlengin thatak le sot taka kalpui zel ani Children and Youth for Christ kumsang khat zakwa somkwa pahni January ninga a anin khom shantir pathian ni chohnu atang khan Children for Christ chu kalpui ngal ani a pathian thu chu alai mu bera mangin thiam dan sang sanga no pangte kai shwai chu napui ber ani hun engemaw chen hnuwa ate le alian deuh te chu a hrana inkhom pui tul ti na a om awangin a hranga inkhom ni se ti anita a tichuan March ninga sangkhat zakwa somkwa panga pathian ni chohnu atang chuan Children for Christ beginner atanga junior department le Youth for Christ intermediate atanga senior department te chu an inkhom shrangta ani kumsang ni som pathum atang khan Kohhran committee chuan Youth for Christ chu KGP kuta ada a vo in thleng hian tlei rol te en kolabuat sai le pathian thuwa kai shwai chu KGP te kuta ala om tareng ani Pioneer Missionary School Mizorama Chanchin tha ron thlen tu Zosap Missionary te shiat reng na ni turin Zosap te om mun khwar na mun masa AOB le school masa andin na mun McDonald Hill tlanga nge hian school din nge tul ti na lian tak om chu Zarkawt Kohhran committee chuan April ni khat sang ni pakhat khan ti hlo tlingin Pioneer Missionary School andina Learning with Christ ti chu school motto ani KG1 atanga class 9 omin
no pangte chu pathian thuwa kai shwai le Christian nung chang tha zir tir te thiam na war chunga ril ruwa dikna le rin omna ngai hlut na tu te mi puitlinga siam le tong chi sang sang thiam tir te chu an tumber ani masi sangati Zarkawt Kohhran in dan tir atangin bial enkol na hnuaya namdang zinga rongbol na hi kalpui ani a kumsang khat zakwa songpua paruk khan sub committee din ni in bial roi evangelist tenen thei to pachan lak ani kumsang khat zakwa songpua pariat atangin Zarkawt Kohhran chuan anma ani pualin non mizo evangelist roi antitlu a bial roi evangelist pu om prakash bhat chu kumsang ni pariat thleng an roi chhun zom ta ani hemini atanga vo in thlengin namdang zinga rongbol na hi thanem ngai taka kalpui ani a masi sangati zaipol thatak an nei to nge veng chunga namdang te hne na lal isua Krista Chanchin tha sha tir chu an rongbol na kipui ber ani a Kohhran committee in adin masi sangati committee kai shwai na hnuaya kumtluanin ol mumal nei lovin rong an bol thin Tripuri Fellowship kumsang ni pathum vel atang khan Tripura atanga na thoka local Tripuri nam sang sang te chu Zarkawt veng chunga an lo om chana anni ho hne na Krista Chanchin tha shil du na lian tak om chu non mizo Christian Fellowship masihi sangati rongbol na peng khat anga kalpui tel ani non mizo rongbol na lamin ma ason boxi awangin Tripuri ho hne na rongbol na chu asang dewa kalpui anita a hemi hnu kumsang ni pasari khan sinod ramthar board chuan fellowship thar Tripuri Fellowship anron siam ta ani helaya om Tripuri te mai ba ka anram lama om te hne na rongbol na chu Zarkawt Kohhran hnuaya Tripuri Fellowship rongbol na poimo tak ani ta zela member engamuzat omin mumal takin anin khom theito ani Zarkawt Kohhran hi Kohhran no pangte ni ma se kumsang khat zakwa somkwa panga a te kumsang ni le kumsang ni soma te sinot in khom pui hi alo thleng to a kumsang ni som ni panga hian sinot in khom pui voi za pani na chu dorpui pastor bialin Zarkawt Kohhran biakina an thleng le don ani ngor takin anin buat sai meka biak in munma te chei that ani ba ka extension siam thar ani acha thei ang bera thleng tumin taksa le tharau lama in buat sai na akal mup renga palai zong te chu Zarkawt Kohhran huam chunga thleng vek turin an som ani